Mauhati MLA Charles Marngar recently met with Meghalaya's Power Minister A.T. Mandal to highlight the ongoing issues faced by residents in Ribhoi district. Addressing the press, Marngar pointed out irregularities in the power supply affecting villages such as Mauhati, Sonidan, Umtrai and Umsiang. He emphasized that these power shortages have significantly impacted students, weavers and small-scale industry workers in the region. Kejingwan jonga madagasngi ban wan bani kendo kerpang yau ba iti model badayu minister in charge of power. Pi kadau kejingwan ni kedi kejing hi kibangi kendo apo konsulsi. Kejing kiba nakapos kapo hakaba kumunong mikmat. Nadu kapor kumangandang longtang UMTC. Kalau persang ban simpia kini kam nakapos kapo. Andrei UI ba kijing duna ki babon ha konsulsi kabangim pala ban pembiang hado uda tiga jingwan jonga kalur kidan artli kibat kong san ngani kapon kabaning kong kade kejing pembiang ka electricity supply kejing long irregularity of power supply kani kalak ta sibun ya kinong soksong kini gisnong gibahajan usning kini gisnong masenda umroy kamaurong road lakum no ru kidang kam yo ya electricity kidang kam ya kamong bakin lang 100% kipya kiduna hai henre akwa ban pawi pi hang ne bakidon gisnong kum Mauhati area ke Sonidan area ke Umtrai area bat ke Umsiang area kini gisnong baru kini area kini gisnong gibamat sya kijinge and itu ipi baka sinong Umtrai ke area Umtrai haga sisngi kinyo light lane kinyo electricity tang pumba si kanta bat akanta to kata kamde giji la dai sisa ga jing ka makra ke jing nak taki khna school kumno kin kre kot papli menda ki pen kre examination gi jongki padeng ga jing dum hapen non kam ko por nai de syarat ini kene gi jing ka makra ka ba kejing jom pinong senong mentah ki thang jom ki don bon ba ki breu ki bathang jai ngin penon kamsa da ketuka istri mo ka iron da urga se isu ko por kam desu gila penon kam da kitu electric iron lane ki istri da kalai tenang ta ko i kejing ka ba I kendo hag ba dei ba kinong tray ki furniture nalor kejing kerdu kam kejing kerdu jam Isamla gi bersang banle de skill development program electricity kamda se ekalo jong ki kon samla jong ka dong ka thai ki te lor ka ne ngala pan sko yo minister bat nakaliang ga jong uru mandag sni ulapan pau ya kejing sosi kejing sodiau halor kejing yo jikep bat kalok ni bat nakaliang ga jong ula ong ba hadir manglami nang ni kamra jong uhi sabut din do igning kam bat banwat jintip ke ai kadau rei malumala ko muchi thu ipi kadau hi ka bangidon haning la pat sngo yu kani ka shortage of manpower ka jingduna jong ki nom trai kani thu ipi ha siang way line man ubala yam nadu ka snem arjashpo hadu mandam pat replace you timana ban trai ban pe ya ka kam kani ka jing kam kraw ka bangimat I kendo hadu ba nga kum unong mikmat yitu ipi ngan le syukum no ki phone call ki bawan ki bitu ingai ki jing dengan ban se ban wan ban kendo ban kerpat yo minister da ka bangla kerpat juri uba immediately kloi kat bala udi bansim ya kan kam. Charles Marngar also noted that the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana DDU-GJY scheme, which aims to provide uninterrupted power supply to rural India, has been implemented in some villages since 2018 within the Mauhati constituency, including Makdo, Amjong and Nongthamai. However, he reported that the equipment has become non-functional and electrification efforts have stalled since then. He further explained that villages near the Assam-Meghalaya border face additional challenges due to disturbances affecting the implementation of both state and central government schemes,
complicating developmental efforts in these areas. He, however, informed that Power Minister A.T. Mandal had assured him that the issues will be immediately taken up and addressed accordingly. Kwa menito ipi bahagas nem ada zakat perabat, ada zakat kedai. Kedon ke skim keba nakani ke DDU JGY 1. Hakaba kila sedang ban connect ban pendai iki wire kabel kila bo ke transformer ndai ke basmusi kalomba. Hadu menta kita kila sujud kila susakama kila supra but hakaba de bakani nakaleng nguzunga lawan ban kerpat jori minister. Malakum no ru haka juk sai ke bamta apok ke konsumensi imdesu banang dan kilonging longsam ki bamdan electricity di halor kini ki benta kini ki atli ki benta ki bana kaliang jonga ngawan man kerpat jor ya minister jok ke power baun le namar ke tigi jinge ke jok ke ba ka ba nga na kaliang jonga ekonomi kemari langsung dia langsung si banyu ke jinge ke bagi ba kimat bagi kendo tengam tip nakaliang ke jong minister te ulahai ke jing kular mo ulahai ke jing kular ba kalau ikat balak unsim kiai ke kam tigi jing kular ki bobot ki bangelayo mensuang lai kendo saka department nak kampat wan so minister kapor bangolong mdc lai kendo nadu di kapor man keran yi ni gijuk ki jing ndre hadu mendagi dan ki balong ba ki bobot ki palong tengah kemi nanti yang ketiga pemerintah bana kaliang minister of power Eti Mandal unsim kiai ni kam bagi paiba kin laj na kene ge jinge ke bagi mat bi kedok boros kata kumba kam ni gisnong mulai kidan kumba ke bangala tha ni kidan kumba nyutli dai kidan gisnong ki bobun gisnong kumka snong orlong sadali kadi gisnong ba kampaji bat kiwi gisnong ki bobatan ki balada ka electricity ka poi ki gisnong kamon ti gisnong ni lala ban connect lan ke kiwai pada kisnong kiba ngampat tho kanegalis idan hi kiba dan sikiwai ki area pada kiba apa direct dengan jingtho di kisnong tmai kita ngak kamon ra ni dari nak submit office makin yo ya ka electricity kisnong ki